Għana poplu jħobb ir-reċti, speċjalment fuq it-TV. Għanna ħafna atturi bravi, imma ngħiduha kif inhi. Ħafna oħrajn atturi dejjem jirrextaw kull xħin ikun. Kieku kellna nieħdu l-Oscars, nirbħu xi terz ta' miljun. Nirrextaw sa mitfulija, nibku nolf u namlu xeni, sabiex nieħdu dak li rridu mant il-par. Nirrextaw imbagħad fuq xogħolna, ngħidu rasna qed ġana, forsi l-manager jibatna kmien id-dar. Nirrextaw b'xi elezzjoni biex ninoġbu ma' kull naħa, isna tajna l-unu lil kull kandidat. Nirrextaw qudiem l-imħallef, nilabuha innoċenti bil-paliri li kuntana l-avukat. Min huma l-ipokriti, fejn marru s-simpatiċi, min qiegħed undercover, anġlu fostna ma tantxaw. Wenzu rożi bew xi rokna, forsi marru Vella sunset, dak fenomeni ta' Smirna, veru poplu qed insew. Nirrextaw meta nitkellmu ma' xi ħadd m'għandniex aptitu, ta' birruħna tgħix kemm nuru interess. Nirrextawha bħal sorpriża fit-tiġ tagħna x'kien naqilgħu ir-rigali li għażilna aħna stess. Nirrextaw quddiem xi warden li f'parkja fejn ifettlilna u ta' parsi bis-sinjal ma ndunajniex. Nirrextaw f'kompetizzjoni, nawguraw il-ta' kontrina u niddubita fil-fatt infissru wiex. Min huma l-ipokriti, fejn huma s-simpatiċi, min qiegħed undercover, anġli fostna ma tantxaw. Wenzu rożi bew xi rokna, forsi marru Vella sunset, dawn fenomeni ta' Smirna, il-poplu qed insew. Min huma l-ipokriti, fejn marru s-simpatiċi, min qiegħed undercover, anġli fostna ma tantxaw. Wenzu rożi bew xi rokna, forsi marru Vella sunset, dawn fenomeni ta' Smirna,